Juada Edru na me mo akwa aba ma wa chen aba Badwam Ahosepe dwumadi eso world of entertainment ni etwaguo ni fata wani wasum ope kokonsa na wasum ye oda aya na wasa odeto Juada akosi fiada 7 na 7 pepe na wote ho na wo twen fela ehwegu na no kra ne se me ma mo fela ache o me ma mo fela ache na obi an so nye so be sister Sandy ona sendie na konkonse gbaja abo me so obi anye so bedie konkonse bi obi di konkonse no kremi go so Mr. Quaver na nya me din de Sandra oheme ametiwa adwumai nyame Adom entertainment Ghana for chiemu a me amene guy no enti yenko ensem no so real quick odofo a wo hwe me ade ne se over the weekend no de ya ji ani Mr. Quaver nka wo yeji yani oye wala fato for mama na PR ni ede mo man ko bi no ehhehhe omeni ase enhroma season 6 we die eye kofa bias ne da echen say the season 1 impo asa afi ne ye show na se je say kwale ya mo ba this season die mo ji wani na ye show na mo be fie na mo rebe ho oh kafra wate ye kopie mo Afrikiko Riverfront na anti na be kan nhoma ne kwa no yo give it up for Afrikiko, Mr. Quaver, boom mama, because place bina the core ideas are my tropa the abano and Casada Cosara doing TV, made deliver papa. The serene environment, the greens. Think they say no, Sassy winning in our trading, you ye green no home. Ye call Afrikiko one of them who say, eh, that's a baby to me a green man from Accra, oh, smelly as Adam and Eve, and that's a Garden of Eden. It's just so beautiful. Ebia na wo tu kwan wo kwa akosombo side ho. Ope baby akoda. Wo de mane ma ye monhye wo se o ya Afrikiko Riverfront ntino. Mintimi fresh sister Sandy. Metimi kra hye discount amount. Ada enye guys na ka say. Sampadu ti asi. Metimi hye discount amount. Mokoye conference bi because ho no mo fo ne kwa ye mo. Ho akwa no ho foreign land on its own. Afrikiko Riverfront for and a hostie ye memene dey twa moyongo buffet yi Thomas Beka dey aka akire mu buffet didi ene boy si makafu iko no asa akobiem Thomas ko ya ko for am say Thomas tinkran we didi say Afrikiko ye da mo ase papa mama ya gie ni ti hoi ne de mo frey e ko ya ene room cd akosia Japan Beka akire wo e ho de ye ntwa ba de hwade e bra na ba ma na nhwe bebre. Good morning from studios. I say fan of our street, Koko Mlemle. Now, well, be Kofi Ampedum. Matchu de Gia. Tino, well, my makeup artist, I made the many royalties and ever. It's any abusia ya kwaya ba ya G and papa we no. Come on, any weekend be a near release stress because you're brave fear papa. Timonya every weekend. Na yemfa entity ye hot so enshoma was ye shrine na nim see ye bedru ye mo fa no ye good o ye bedru ye na straight to Silicon House production and no be at onyum 22 from trip to song yo give it up for my kids. It's a more show performance akakra ye back on concert we chim the best eviction free it was and no but me show boss next week die because you're the finals and never share so next week dey nyame Adom obi ma no ho kwan na yenya ne kwan na omo maka ne yenko na yenko yanim tenden yenwie enhroma dwumadie no na me ka cha say Joy Prime for the dwumadie shronko bi ba Joy Prime's family arena show no obi atimi eyebi ono abusua atimi ba fun tricky diverse say hilarious and kasabe sre so opo say ono abusua join ya eni gisem ne say cash them sika pudro da so a ono abusia mo bedi agro ne ne ade muti je say no me knowing you mutimi ye sika abeso akofie no bon homodin so ono abusia mo ye guy na mutimi adisa agro yi bi o Joy Prime family arena ne so a Sunday mudin muniema nyina call WhatsApp number 055 157 5757 me pacho me sister bi mama 055 157 5757 Joy Prime family arena. Kobi wana abonyum bia wo chem say o ex e liar ne ade a say kobi de is why no say equity anyom no or ba ma excess no
But I could be, oh yeah, no, see my ex is thank you to my ex. We quite also my ex is a liar. Now I'm only watching it now on any years video. No, that's one more tongue cry. Yes, we are hunting. Yes, we are far queen so then crano. Actually, we need to whom it may concern. Timbacho Jatum, Uncle. I was here. Some no so soon. There was a bo at the JJ Conconsata. Onia, as someness to say me tea. Wadaroma, nya sister Sandy na eka say. Dey mo me Ghana for any information crime no pay. Any baby a meeting information free no. The German ko for nya agro no moody. Nko for so nko for ya making. Yes nya agro e no moody. Ma me ne papa ye guy. Nya agro no moody. Yes ade ne see e kra cha. Afi kra nie. Na ma me chie ma won tun free fie ho because investment wom. Asam ne so. Enti na ya o say agro omo trend enye no kre. No kre. Ya chiem kra na no ma me ne girl bi twetwe nkomo kan say. Obekọ London ho. Akọ support show no. Ni nyina ye settings. It's not safe. Ye settings. Ni nyina ye ade de katane ma so. Odofo konkonsa de ba wom na we pa de body emwa me kra nti de me kire say ma me ne papa nya agro no mudi enya trend ne mum no kra pa de this omu ko parent say ne omu kana but enya agro obo mpa ya kai and he say ma me won tun free we say papa kofa ge biba na ma me ubenya blogi wakoma beti o ana wutu abeboka wo ho ababicha ye de ya enye eba ne se nkwala ne bre ti mo hwe na mo so bi ne ba wan ye de ache o na so bi ne ye ya mo so ati ti ma me ne papa me chiam o so we hu sa na mo kan is allege ti de ma me fancy ya na me ko ne se nche ne e tron krata Franco Trading Enterprise for wo mo se phone papa pa fie e ba Ghana ha se pa se phone accessories electronics ni ade dia o sign Franco ho a ye be use city Bomadia Bora Franco Hono Mebano Samsung, Nokia, iPhones, smart TVs, tabletop fridges, Franco air conditions no from 1.5 horsepower, 2.5 and 2 horsepower is ningina mobi ewo chest freezers, refrigerators, washing machine, any dia keka my country say ne wiase ayehu. Eya wo so ye busy wa fa nani. Ba nani no nimbe oya oba no. Bomadia pet camera ni bi CCTV camera no. Every Franco phone no homo de nani da ho, wetimi connect my phone. So Bora Franco a wo to CCTV no camera no na wo to phone na ho na ya connect e de ama me show Franco number bia em fa no Google ho akronfo adol so bo de afre number we pe e ma me free 0246422338 and 05559393111 Franco Trading Enterprise still phone papa efie memre na so konkon say we chi bi o cha me pia ma boat biba beto akonkonsa ne so e de amamo ba ansa na Afronita why ya dear Mr. Quiver bonsema akola no kola 20 years timi buy industry mo less than 5 years it me organize show say e ma nipa epko fetrip no menra no ese wani o banso wan fan che yekra o she gan we slay ni tin ho je makeup akola nyame sha wo Afronita yekoso adunu awade mojanim eni boni bia behwe bia ye frase ni na no boni e be cassette ya ye tosa no ne mumu Ghana fo no say ya o say wo say na buram e manesa you are Ghana sweet pie and we are so proud of you and until America na hasa Afronita and Shoma finals die wallahi talai you will come for the kids so wo ye nkwala yi no we so mo ye nkwala kama stage no so nyom be sakama Shoma finals na metons me pon ya me fro wo be ba pa ma na ye fe nti mo me ye hwe na me di beja mo kwan Welbe Kofi Ampedu me director papa wo beja me ho na wako Madam Catherine so ho Madam Catherine very very hard working akole ye two kon ne Thomas o mu didi ya na o mobile ma ye kese kama ama mpoma so ye me producer ono so adwuma die ene ne ho aye fe papa wo bo adwuma ankasa ma said dem wa ha baby girl so wa Mr. Quiver wa ha mo nyina sedan koma mo lazy wo makeup room ho Elizabeth is shining
I'm the guy's queen. Ushamu Kroma, Fabum, Nahafronita, Macau.